yena iBhayibheli iyaconfuse uthumtshela ukuthi awukayibali. Uyabena kanjani manje? Uyabena kayibali sibili kuhle. iBhayibheli kayiconfuse. uNkulunkulu ngeke anike abantu into econfuseayo anti phela. Khulekela umoya ukuyizwisisa iBhayibheli ulibale ulizwisise. So namhla sizangena kwenye indaba sadiveta mbijana singene kwenye indaba asikhuleke nini. Babo ingcwele ohlala ekhaya ezulwini siyabonga ukusipha elinye ithuba siphila. Izolo besikhuluma ngendalo sakhuluma ngokufa. Sathi thina kasifi ngoba sesibadala. Kasifi ngoba sine cancer, le BP, le tshukela. Hayi, kodwa sifa ngoba siyaphila. Lo ngisiphila insuku zomuntu zibaliwe. Vuma singadlalisa amathuba, xa ilizwi lakho lihlanyelwa, ungavumi inhliziyo zibe lukhuni. Vuma sinamukele ngoba yikho kodwa sokusele emhlabeni. Ukwamukela kuphela uJesu nasinyala umhlaba ugoqwe. Impalampala ikhale kuthuthwe. Nampa abantu bakho emsikeni, nampa emagrosa, nampa abadlula ngomgwaqo, nampa abasemakhaya, nampa abasetendeni. Sonke lisilungele ilizwi lakho. Ngicela ukwehla ungabonakali umuntu, ungakhulunywa story, ungakhulunywa into zomuntu, kakuphakanyiswa uJesu lesiphambano. Abaningi badonselwe kuwe, yelapha abagulayo ntambama. Bambi imtshado exegayo esibanjwe ngehali ebanjwe ngedripu engala direction as we are ministering to your word. Elapha ama-marriages, abafelakazi balapha, ama-single parents alapha, abantu abatsha balapha, abantwana balapha, abagulayo balapha, abalezikweredi balapha, abalezinhlupho balapha, abangalakudla balapha. Moya engcwele siyakunxusa. Asolizwi kuphela liphilisa umuntu. Hamba phakathi kwethu ulungisa izindaba ezifuna ukulungiswa. Sithi sisuka lapha sibe lama-testimony. Sithi le mbali uThixo ukhulume lathi. Ngicela ukwehla kuphakame wena lesiphambano. Pheleni kwakho konke impalampala ikhala kuthuthwe emhlabeni. That glorious morning when the trumpet shall sound. Ilithembe esilalo. Umhlaba ugoqwa kuphela konke komhlaba sisiye ezulwini elitsha. Sicela usikhumbule embusweni ngoJesu siyakhuleka. Amen. Daniel chapter 1 funda kuvesi ngo-1 no-2. Ngomnyaka wesithathu wokubusa kukaJehoyakhimi inkosi yakoJuda, uNebhukhadineza inkosi yaseBhabhiloni wafika eJerusalema walivimbezela. Inkosi uNkulunkulu yanikela uJehoyakhimi inkosi yakoJuda esandleni sakhe. Right. Engxenye yezitsha zendlu kaNkulunkulu. Right. uNebhukhadineza wazisa elizweni laseShinari. Right. Endlini kaNkulunkulu wakhe. Right. Wazibeka endlini yenotho. iBhayibheli ithi uNebhukhadineza, zwanina, uNebhukhadineza wayengasopresident welizwe kuphela. Sihamba sonke athi andinakwazi ukuthi uNebhukhadineza wayebusa iBhabhiloni. iBhabhiloni ngalezo nsuku yayinjenge-America. Sihamba sonke athi yayililizwe elile currency ephezulu, ilizwe elile currency esetshenziswa phose ngamazwe wonke. iBhabhiloni yayakhiwe ngobuciko obukhulu kakhulu. iBhayibheli ngawukhangela le research yayikutshela ukuthi iBhabhiloni yayikwanisa ukugcina ukudla kwe-20 years ingaphumanga igedi, isidla kuphela phakathi. iBhabhiloni yayilakho konke ogolide, isiliva, yayinothe kakhulu. uNebhukhadineza lo esizakhuluma ngaye namhla, iBhayibheli ithi yena wayenqoba amazwe wonke wathatha ubukhosi. Nguye simthola kuchapter 7, ibhele lilembambo ezintathu. Ayibandla kodwa likhona ibhele. Sizakuchasisa lokho lingazihluphi, sizakuchasisa kusasa.
sawuluka lakusasa ibhere elilembambo ezintathu elalime ngonyawo olulodwa elalilumile imbambo ezintathu ngizalichasisela ukuthi kutshoni uNebukadineza wayengasonkosi yokudlalela eduze yayingasonkosi ethiphileyo yayiyinkosi eyayisinqoba amazwe wonke yayiyinkosi edumileyo yayiyinkosi yentozayo iBhayibhili lisisithi yona enjalo uNebukadineza engamazi uThixo engelandaba loThixo eBhabhiloni kwakukhonzwa isithixo okuthiwa nguMardukubheli uyasithola kuJeremiah chapter 50 yisithixo esasikhonzwa esasiyiso esinkulu esikhonzwayo lokunye okuyizithixonyana okwakusemaceleni so uNebukadineza amakhosi ezinye indawo lawa ama-ministers ezinye indawo babemkhothamela wayeyinkosi esatshwayo uThixo iBhayibhili ithi yona wasevumela ukuthi uNebukadineza ayethumba eJerusalema ibandla likhona bakithi uNkulunkulu wavumela inkosi engamaziyo uThixo inkosi engakhonzi uThixo yakhambe eJerusalema ngani ngoba uIsrayeli wayethunyelwa abaprofeti ekhuzwa kuze kube nini likhonza izithombe lihlanganisa uThixo lidayilutha uThixo limhlanganisa lezithombe lingabe lokho lisenza njalo ngizakhipha iprotection ngiyekela izizwe zenza umathanda ibandla likhona iBhayibhili lisisithi yona uNebukadineza sokunjalo uThixo uIsrayeli umlimi wasesusa iprotection esesusile iprotection sithola uNebukadineza esiya kwaIsrayeli iyele eJerusalema wafika wathumba abantu ngamaqembu wafika wathumba abantu abagcina imilayo kaThixo abantu abakwazi umlimo bareducewa to clear wabathumba uNebukadineza wabaseBhabhiloni ayibandla kalikho bakithi iBhayibhili ithi kuJeremiah wayebatshelile uJeremiah wathi lizafika eBhabhiloni balithumbe 70 years lingafika khona ngale eBhabhiloni lizaba ngabakhona ngale for 70 years so sithola uNebukadineza engena azaye kumost holy place eyayizila wayathatha izitsha zenkosi ayibandla kalikho ntambama ibandla likhona ntambama wathatha izitsha ezingcwele zenkosi kuthiwa nayifika la zeBhabhiloni kazibheka ngakwenye indawo wazivalela yizo leziyana ezilomzukulu owaqhwalayo elamahula akhe ayi-1000 ayibandla kalikho bakithi elamakhikitha akhe ayi-1000 wathaba kakhulu wayabamba izitsha zenkosi saba sonkanti iBhayibhili ithi uNebukadineza wasethumba abafana wabaletha eBhabhiloni lalela nini la uNebukadineza wayethumba abantu eJerusalema kathumbanga abalutshwana hayi wathumba iteam yabo Daniel Shadrach Meshach Abednego anti liyakhumbula ngeSaturday ngishumayela yayibona ukuthi indaba leqala khapha ababekhona ngeSaturday ngishumayela eLuvivi nothi iSaturday lani yadlulayo ngangikhuluma ngoHezekhaya liyakhumbula ababekhona uHezekhaya owaba lokuchapha anti lokuchapha wadlisa iteam yezulu umlimi wathi izitsha labazukulu lesizukulwane kuyathunjwa eBhabhiloni iqalela khapha indaba leyo iBhayibhili ithi ngabefika uDaniel Shadrach Meshach Abednego ngenye iteam liyana kwabe kuthunjwa iteam yabo Esther Nehemiah Esther labo Nehemiah labo Mordecai liyakhumbula ukuthi ngenye iteam liyana eBhabhiloni so Nebukadineza wafika wabafaka kuma provinces wabachiyanisa liyezwa nti abantu wabafaka kubogweru warare kwekusiyale abantu wabafaka eCholotho kusiyale yekizwa bakithi anikhuluma ngelanguage ezayizulale kuhle ukuthi abanye oMordecai bahlala kuprovinces zabo Harare kwekusiyegweru le abanye bahlala ngapha eMathebhelele North abanye bahlala eMathebhelele so Israel wathunjwa wagcwala iBhabhiloni yonke iBhayibhili lisisithi uDaniel fundi ivesela nje la khona ku1 ugcine kuthi fundi waselaya uAshipenazi
induna yabathenwa bayo uba ilethe ingxenye yabantu bako-Israyeli, Right. abazalo lwesikhosini kanye lezikhulu, Right. abangamajaha angelasici, Right. abukekayo, ahlakaniphileyo, Yeah. alolwazi, Eh. akwaziyo ukufunda, Yeah. lalamandla okusebenza esigodlweni senkosi, Yeah. bafundiswe incwadi lolimi lwamakhaladiya. Hayi bandla kalikho liripele esangano maneru. Likhona bandla ntambama. IBhayibhili ithi uNebhukhadineza wasebiza u-Ashipenezi. Wathi Ashipenezi lo. Ngicela undingela abafana wa-Blue Botted. Hayi bandla kalikho bani. Amajaha aqinileyo. Ungandingela sebephelele ngumphako. Ungandingela abanganaplani. Yeah. Ungandingela aba-useless. Ku-kingdom yami ukuze advance. Hayi bandla kalikho bandla. Umbuso ukuze ngu-advance ngidingela amaplamba. Awuthi sikube ngelanguage yakho. Ngidingela amaplamba. Ngidingela aba-weldan. Ngidingela abayakhayo. Ngidingela abaphekayo. Ngidingela abathungayo. Ungandingela abaku-sitting ministry. Ungandingela aba-idle ngoba an-idle mind is a devil's workshop. Ungandingela abangenzi lutho. Hayi bandla kalikho. Nxa kuyikuthi inkosi uNebhukhadineza ongamaziyo uThixo wadinga ama-qualifications ebantwini, kukanganani uNkulunkulu? Lina kalikho. Yazi ukuthi kunabantu abazihlalelayo nje echechi. Hlale nje. Enzi lutho. Hala ncwadi ezigwandeni. Hala pamphlet. IBhayibheli ayikayela amapheji kudala yadabuka vele kasihluphi lokuthenga inye. Kasihluphi. Hala sihlabele. Kadonate lutho. Kahlabele kuchechi kwayo. Kakhomenti ngaze kuqoqo. Kaphakamisa isandla. Kayenza u-amen. Hayi bandla kalikho bakithi. Khala into eyenzayo esingayibala ukuthi hayi yakwathi kulabanye abantu abathi bangafa ushele ukubachasisa ukuthi uzumuntu betoleke sithi la hayi but uyamazi manje. Uyamazi manje, uyamkhumbula manje. Uyamazi umama ungathi ubomvu so. Umama ungathi mude. Uyabona into le nihlala ihlupha le ukuthi kande wena ungakhonza kushela into abangakuchasisa ngayo ukuthi wena wenzani. uNebhukhadineza uthi ngidingela aba-Blue Botted. Awungangithatheli imvuthuluka ngoba ngifuna igovernment yami advance. Ngidingela abangangincedisa ku-government. Ngifuna uplamba batholakale ko-Israyeli. Ungangibuthela abantu. Sokuthi ukuthi uNkulunkulu laye bazalwane kafuni imvuthuluka phela. La yonke mudinga abayenza something uadvance ikingdom yakhe. Abahlabelayo likhona bakithi, abaphatha ama-Sabbath school, abaphatha ama-afternoon, abakhomentayo, abangama-teacher, ama-Sabbath school ayashela ama-teacher egcwele kushelakala babambe ezinye ingatsha uthola umuntu ele-4-4, 3-3, ibandla lile-500 abantu. Ngani? Ngoba kulabantu abangafuni uku-advansa ikingdom kaNkulunkulu. Nxa unjalo ntambama awusindiseki phela ngoba uJesu uthi abangabuthi lami bayachitha. So iBhayibhili ithi uNebhukhadineza wasedinga amajaha a-Blue Botted, wadinga abantu abakhutheleyo, wadinga abantu wathi balethe la. Yikho lapho phela sokungena uDanyeli. Likhona bakithi basebelethwa uDanyeli, abeselethwa Shadraki, Misheki, Abednego, basebelethwa esigodlweni. Laba ke bahlala eHarare. Ngizwana lina. Laba bahlala eHarare State House. uDanyeli, Shadraki, Misheki, abanyone bayabakugwera ukwekwe ngale. Hayi bandla kalikho. Omadekayi bakubona upale ngalusiyale. Bathi laba ingangara lezi uDanyeli, Shadraki, Mishek, Abednego bahlala e-State House. But abahlali lo President Nebhukhadineza bona bakuma cottage. Ngizwana.
akuma-cottage awe-state house zama ukuthi ilanguage enzayisebenzisa ibe lula kuwe ukuze u-understand. Bahlala kuma-cottage awangapha ku-presidential khona ngale. IBhayibhili bisithi nxa befika abafana besithi jidi eBhabhiloni, bafika kulama-Babylonians. Liyengizwa bantu, bafika kulani bantu, kulama-Babylonians abavela uThixo benganjani bantu, bengamazi ukuthi iBhabhiloni yayigcwele inkolo ongayicabanga, yayigcwele ithempi zotshwala ongabucabanga, kwakugcwele ontshengu, kwakulento yonke, kwakulama-dress code ongawacabanga, ama-hairstyle ongawacabanga, ngoba bevele beziphilela uThixo bengamazi. Kwabe kubuya abafana bafika bathi gqi phakathi kwesigodlo esilesono esihamba ngenyawo. IBhayibhili ithi kuvesi ngu-8, funda mzala. Kodwa uDaniel wazimisela ukuba angazingcolisi ngokudla kwenkosi okumnandi langewayini ayelinatha. Ngakho-ke wasecela induna engakaqeli mzawami, lalela la. IBhayibhili ithi nxa befika e-State House bashiphenezwa bebizwa, kwathiwa bonke abase-State House badla idayethi yenkosi. Hayi nina bazalwane, yakwazi ukukholwa akukholwa ukuthi ngikuzimisela. Ngitshela ukuthi nxa wena ungatshelwa kuthiwa namhla uyadla lo ID, anti vele liyakwazi ukuthi silokukholwa okuphonga untengantenga nje. Even usuzwele bizo lakhe uqale wamemwa ukuthi udlalayo, okokuqala bangakutshela ukuthi udlala, kodwa nje uphanjaniswa ukuthi bathe wena uzokudlalayo, asikatshela ukuthi udlala. Abanengi siwa khonapho bekutshela ukuthi udlalayo. eWednesday sakuthatha ngemota uyadla e-State House. Wezinthe mfunda kuthi itafula eyayandlaliwe yenkosi, i-tablecloth, tablecloth elalikhona i-tablecloth ngavula amazenge lawana alama-light phansi, alabona likhona onganamanditshi lokho kuyisilver kulama-light phansi kungakavulwa. Anti nxa kuvula kulaboTibheni kulento yonke. Kuthiwa abafana laba nxa babenikwa idayethi ye-State House, benikwa idayethi ka-president, benikwa idayethi yobukhosi, kuthiwa into eyayisenzakala oNebhukhadineza bengakapheki ukudla kwakusiya kuzithixo zabo lezomaDukhubheni kuyenikelwa kukhulekwe kikho, kungaqeda khonapho bese kuzophekwa kubekwe lapha. So uDaniel isystem leyi babeyazi, basebezitshela uDaniel kuthiwa he-purposed in his heart ukuthi kayikudla ukudla kwenkosi. Ibandla kalikho bakithi akulandaba ukuthi ngithunjiwe. I'm a man of integrity, I'm a man omeqinisweni. Abanengi siyehluleka ukumeqinisweni nxa ibandla lingekho bakithi. Kuba nzima ukume ekhampanini, ukuma nje ekhampanini ayikhona e-State House, ekhampanini ukuthi umele iqiniso kuba nzima. Uthi lokhu usumele isabatha ukhanya unguwe wedwa, uzobanye besithi kanti wena ungeli njani isabatha ingani ubani. Kulabantu abadlisa ithimu yezulu in these last days. We need the Christians who shall stand. uDaniel yakwathi wayengathi manje mina ngenzeni njengoba sithunjiwe thina njengoba singama-slaves, ukuthi sokudla konke kanti sizathini, kanti thina siyayenzani. uDaniel iBhayibhili ithi he purposed. We are looking for Christians, we are going to purpose in their heart ozakwanisa ukuma. Ibandla kalikho bantu abanye belala abafana amankazana elala evuka, ume wena uthi ngizakuma ngigcina ubuntombi. Ngiyendile angendanga ngizakuma lomngani uyahlupha kahluphi ngizakuma. Yakwathi siphila ensukwini lapho kudizwa khona yonke into. Ensukwini esiphila kizo uyadiza isithupha, udiza ipassport, udiza i-ID, udiza i-license, udiza uyadinga indawo yesikolo, alingizwanga lina, udiza yonke into, uzudize lamagwili. Ake ngakwenye indawo siyathenga amagwili, bafika bafaka ungamagwili ongani kuncane nje emehlweni abantu, bathi mama ufuna amakhulu yini.
Alizwana manje. Ngathi amakhula wakho la bathakhona phakathi. Siyaphathela. Mthiza malini 10 rand. Alinalikona yini? Abantu siphila esukwini zokuthi kudizwa noma yini. Noma yini. We are looking for men and women in these last days who shall purpose Ndiyathi ukuthi bona bazimisele ukumisa ibhana lezulu. Bazimisele ukunimela umhlaba wonke ungabantuka kodwa sidinga abantu abathi mina ngizakuma lezulu. IBhayibheli ithi uDaniel eyedwa. Zwani lapha. Liyakwazi ukuthi uDaniel bethunjwa labo Shadrach labo Meshach labo Abednego babengazani. Babengahlali bonke babengakhulanga bonke. Lapha State House bahlanganiswa yikukholwa. Hayi bazangalikho leli. uDaniel uthi wasesithi yena enhlizweni yakhe angiyikudla ukudla okwetafula yenkosi ashipenesi akusinike izinto ezilinywe emhlabathini. Liyakwazi ukuthi umlimi wenza ngabomo ukusinika izinto ngamasizini. Ungabona kuyisizini yomthonkela udle kakhulu uzuphume kusizini. Xa kungumviyo dlana kakhulu kuphume kusizini ngoba every season ilungele umzimba. Xa kungamamango adle kakhulu aphume kusizini, ama-orange adle kakhulu aphume kusizini. Konke kudle kakhulu nxa kukhona umqokolo. Ngani? Ngoba kukhona kuzokwenza emzimbeni. Ngiyakhumbula thina sikhula umama wayesinika iporridge ngelokuzeni ngamaqolo ezihlahla. Sasingasebenzisi isipuni. Sasidla iporridge ngeqolo lesihlahla. The moment umumuza iqolo uyelapheka. So khonokho oDaniel basebesithi hayi thina vele ngcono usiphe ilokhuza sinike kuphela i-diet manike ndihlephunele okuncane kwe-diet akikho ku-healthy but manike ndihlephunele. Anti liyabona lokho kuthiwa yi-cauliflower okuyi-green kungathi zinwele phela leziyana. Ikhanda lomuntu leliyana liyayibona eli-white leli-green konokhuyana kumele likhanda lomuntu kudle kakhulu ukuze ubuphopho wakho wenze njani bantu usebenze kuhle. Liyangizwa lokhana kuthiwa yi-eggplant. Liyakubona lokhana kuthiwa yi-eggplant okuyi-purple ibele likamama leliya. Hayi bandla kalikho ibandla likhona. Uyabona indlela okubunjwe ngayo lokhana kuthiwa yi-eggplant xa kukhangela ungathi libele so. Liyakubona umlimi wadala yonke into esemzimbeni womuntu wayifaka emhlabathini. Anti liyabona lokhana kuyimi okungathiwa yikhabitshi ende so elamahla elemsiphe white phansi. Liyakubona okubambene so kuba kuningi so kusiba mhlophe kube mhlophe kufike lapha kube yigreen. Hayi liyakubona ungani ikhabitshi but kude ngani ungancedisi ibizo lapha thoya yini. Hayi yini ayazo broccoli yisileti khangela nini ungakubona emarket anti kuyabe kulamahlamvu agadeleyo songani ikhabitshi kumhlophe bese kufika lapha kube yigreen nje engathi lettuce phezulu. Khonokhuyana nxa ukudla imsipha le alikho imsipha yomuntu lapha enyaweni edolweni lapha yikho ongathiwa yilokhuza yikhabitshi. Angazi ukuthi ngakuchazisa njani khona ibizo lapho ngiyake ngubone kodwa emarket kukhona. So uNkulunkulu konke khonokho esikudlayo umthontshela ngodayi. Anti sengikhulumile ungadla kakhulu umthwankela into zakho ziyaba mnyama. Ngiyakubona ngutshona konke khonokhana kasinjani manje kasikudleni mana angifuni ukungena ku-healthy kakhulu but ungakhangela yonke into nje umlimi ayidalileyo vele iyabe ihambelana lomuntu vele konke umlimi akudalileyo kuhambelana namaphathi omzimba omuntu. Sikhamba sonke right asikutshiyelo kyani. So iBhayibheli ithi uDaniel abesephephosa enhlizweni yakhe abesesithi yena kafuni ukudla kwenkosi washipenesi. Lalela kuthiwa ngesitsho njalo uDaniel kodwa kolushadrake sithi lami
kozwakala uMisheke sithi lami, kozwakala uAbednego sithi lami. Likhona bantu sokuyithini yabantu abangaki abangu4 abanengqondo enjani eyodwa. Sihlezi khonapha singamaqembu amabili, kulabaya ezulwini kulabadisturb abahambayo. Uzathola ukuthi silapha kasikakhanyi siyaba yikho khona. Kuyakhanya ekucineni ukuthi lo kukholo kwakhe kuphose kufana nalo, kufanana nalo, kufanana nalo. Asifanani sila. Kasilapha ekukholeni ngani siyafanana but asifanani. Kulesikhathi lapha ama-true colors abantu azaphuma khona ukuthi lo uyakholwa njengalo, lo ukholwa njengalo, lo ukholwa njengalo. Yibo phela labo bazabuthelwa babe yinyanda ngoba ukukholwa kwabo kuyafanana. Bonke abantu abazabuthwa kuMateyu chapter 24, all corners of the earth, north, south, east, west, besiya ezulwini babe belokukholwa okufananayo bevele emazweni atshiyeneyo. So iBhayibheli lithi uDaniel, Shadrach, Meshach, Abednego bahamba bengu4 bathi bona hayi thina siyama asidli ukudla lokhu. iBhayibheli lithi waSiphelelezi wakhathazeka wathi ngesaba ukuthi ngingalinika idiet le yama vegetables linatha amanzi kuphela. Linganatha amanzi kuphela lizaba nekwashi. uDaniel wathi hayi silinge 10 days kuphela usipho ukudla khonokho sibe sithi butternut sithi beetroot. Ibeetroot anti ngegazi le. Ibeetroot ngelokungezelela igazi. Sithi butternut sithi beetroot sibe sithi ma vegetables sithi ma vegetables imhlobo yonke spinach imfushwa sinike sidle. Kuthiwa after 10 days nxa babehlolwa they were healthier than laba abadla ukudla kwenkosi lokhu. Siyakwazi ukuthi nxa kule nyama ewest ukuyidla ngeyosiweyo. Alinzwa. Ngikhulume ngidlula kikho. Anti nxa uthatha inyama uyifaka ku-braai, kodwa uyifaka ku-braai kumbe uyifaka enkunini. Anti kule sefa leya. Suthatha inyama, suyisika, suyifaka isawudo. Anti isawudo iyakhipha amanzi. Sikhamba sonke anti isawudo nxa ikhipha amanzi uyifaka ku-braai stand lapha isefa inkuni zakho ziphansi. Nxa amanzi la anesawudo ethonta esiya enkunini. Kuyakizwa? Afike enkunini atshisa inkuni akhwele le nkuni. Abuyele enyameni. Isihlahla lesala ukuthi ngesangapha ukwazi athanyelwa yini awazi alingizwanga le. Bazalwane. Baba waganyula inkuni emaplotini likhona bakithi emaplazini. Abuye inkuni ukuthi yathanyelwa inkuni zathanyelwa yini lokuthi kwahamba njani akulowaziwa. Zayabaswa inyama yafakwa phezulu. So intuthu liyana ngayisuka phansi ithwala umkhuhlane wenkuni liyana elalokhe lakho vele ikhwela lapha enyameni ibuyela lapho isithi anti ngayihoseka lapha isithi isawudo lisithi shini liyehla lapha liphenduka. Amni mkasikhawulile bazalwane. Yikho kwenza ukuthi lokuba iBhayibheli liba ngama-sleeping tablets. Uzumthetha njwa mfake le-African movie uyizwa yonke. Mkasikhawukele mani. Mkasikhawukele indaba isetafuleni, indaba isekudleni. Ungazondi bantu ukuthi uloyiwe sumdala suletshukela. Hayi kawunatshukela kawuloyiwanga, lungisa itafula. ODaniel balungisa itafula. Yeye abancedayo ukuthi babekwazi ukuma phambi kwaNebukadneza. Ensukwini esiphila kizo thina sakhula kusadliwa inyama enesidingo. Esile proof. Khathi singaze sizifele aze sibe lani wake wayibona ilahlwa. Inkane bakhona echechi asambeni siyekhangela amathebuli. Angifuni ukukhuluma okuningi uthi indlule kikho lokho. iBhayibheli lithi uDaniel waphephosa enhlizweni yakhe wangadli. Babonakala 10 times wiser, 10 times wisdom, 10 times healthier. iBhayibheli lisithi kuDaniel chapter 2 inkosi yasiphupha iphupho. Ibandla kodwa likhona. Inkosi uNebukadneza wasephupha iphupho. Lokho mana kuchiye siyakhuluma ngakho kusasa. uNebukadneza wasephupha iphupho. Ngizakugijima but amavesi sizawafunda kusasa. iBhayibheli lithi waphupha iphupho. Nxa esephuphile iphupho uNebukadneza laselimkhathaza iphupho leliya. Nxa limkhathaza but mana siyifunde ivesi. Mana siyifunde sidlula kuphela. Nxa simkhathaza Daniel chapter 2 ivesi ngelika 7.
ngelika-7 mara khona lapho ngakabantu 7 uNebukadneza wathelela embhedeni wabephupha iphupho elikhulu elisabisayo wabevuka ekuseni iphupho lena namcatshela wangalazi ukuthi liphupho bani but iphupho leli okwamenza wethuka upresident yikuthi lalilokokwenza ngombuso wakhe lalingathi lifuna ukusheka umbuso so wavuka ekuseni wakhathazeka futhi uverse 7 futhi masinyane baphendula okwesibili bathi inkosi ake yitshele inceku zayo iphupho. Bengakaphenduli abantu bangakhombisa ngamana bachasele uNebukadneza uthena esevukile ekuseni hayi bandla kalikho bantu wavuka ekuseni uNebukadneza wamemeza eState House wathi bonke ama-magicians kababuye lapha ama-astrologers kababuye lapha ama-sorcerers kababuye lapha abalamadlozi kababuye lapha ama-prophet kababuye lapha bagijima abantu eState House kwathunqa phansi nxa ifika wathi uNebukadneza yali-adressa lonke la ngiphupha iphupho kodwa sengiyikhohliwe njengoba liclaim ukuthi liyakhuluma labantu hayi bandla kalikho lilaphala liclaim ukuthi liyake liyekhuluma labantu and libe likwazi ukuthi abantu laba bonke ama-astrologers ama-sorcerers bonke ama-philosophers babebhadalwa li-government abathakathi bensuku zikaNebukadneza babeswipe pay akalingiswana lina babehola abathakathi bensuku zikaNebukadneza abaprofethi bensuku zikaNebukadneza ama-theologians ama-sorcerers babehola imali yegovernment yikho uNebukadneza ebabiza ebatshela ukuthi lina lingenisa amasalari every month siyaliholisa ngiphupha iphupho angisalasi ayibhilithi omunye waphendula wathi inkosi hayi akulanto ayasibazi ukuthi sithini siyahola siliqiniso sinama-company house liqiniso sinemota zegovernment liqiniso but hayi akuyifunde kulevini siphuma lapha nje ngifuna khona baphendula okwesibili bathi ye inkosi ake yitshele inceku zayo iphupho ye lathi sizayitshela ingcazelo yalo. ye Inkosi yaphendula yathi ye ngiyazi sibili ukuthi lizama ukuchitha isikhathi sami ye ngoba liyabona ukuba ilizwi lami liqinisile right funde ukuthi uba lingangitsheli iphupho isigwebo senu sinye nje ye livumelele ukukhuluma amanga lamazwi amabi phambi kwami ye ukuze kudlule izikhathi ye ngakho-ke ngitshelani iphupho ye lami ngizakwazi ukuthi isibili lingangitshela ingcazelo yalo. ye Amakaladiya ayiphendula inkosi nansi ivese yakhweza iBP kaNebukadneza funda mzali ngakukho umuntu emhlabeni ongayitshela inkosi lokho ekufunayo ngoba kayikho inkosi engabuza into enje lo mbusi olamandla okwabuza into enje ekuseni esangomeni yakumakaladiya. abadlalela uyabona ngamafitshane bathi inkosi sokule problem sezithatha hayi inkosi akula muntu hayi bandla kalikho akula nkosi epheleleyo efundileyo ebusa abantu engabuza into enje ngesindlela bayakuyazile ukuthi batshela inkosi direct ukuthi inkosi mana sikudingela udokotela akula muntu emhle sike sakurobha sadla izimali zakho but lokho sitshela khona namuhla akula muntu ohlala phansi kwelanga owake wabuza into enje ayibandla kalikho ngezinye indlela bathi bona ungabona wena usiyenyangeni zikukhuphela usiyemaprofini ulayela labanye anti kuna abanye abalayela abanye ukuthi umprofeti olamna wangenzela kuhle ungabona izulu likuvumela ukuthi ube kustage leso kalikafuni ukudila lawe ngoba abantu laba babevele beqambela uNebukadneza every day behlala bemtshela izinto engani ziyabambela but ngenxa yokuthi this was a divine plan, a divine program, a divine attitude, a divine a plan uThixo wafihla kibo ukuba kwazi ingcazelo. uNebukadneza wazonda wathi kababulawe bonke ngoba kulento emdlayo kulento emhlupha
ngalikho bakithi nina ngalikho ntambama iBhayibhili ithi yona uNebukadneza oda malibonga izulu ngoba Daniel babengekho ku first phase hayi bandla ngalikho ku first phase babengekho uThixo wenza ngabonga ukuthi kuqale kuzama abaprofeti kuzama izinyanga kuzama amatheology bese kucina ngoThixo ukuze kukhanye hayi bandla ngalikho bandla uhlezi lapha ntambama uzama amanzi wazama intamba wazama ihali wazama inyanga wazama konko andi indoda yakho lokhu ilala out wabiza omalume wabiza okhulu wabiza ama-elder kuyehlula malibonga izulu ngoba kwehlule wena isituation yakho ntambama yehlule ngani nxa isiyehlule uThixo abesengena abesekuphendula ha bakithi iBhayibhili ithi uDaniel ehlalele nje kuma cottage basho ukuthi kuyathinga upresident uvuka kunye kuthiwa kubulawa abantu including lina boDaniel ngoba lani lingama lizazi zaseBhabhiloni iBhayibhili ithi uDaniel wasephendula sizakubala okunye kusasa waphendula wathi inkosi kayisiniki ithuba nina ngalizwa manje phezulu kahle ngikade phezulu ukuthi ngingaqedela phansi akuwala la listen to this one ngezinye uDaniel uthi kuAshipenezi yiso isizathu sila asithunjwanga kuphela hayi asithunjwanga kuphela thina vele sihamba siphakamisa umreza wesu lapho esiqhatshwa khona komonaki siholile kasiholanga siphakamisa umreza wesu eNasty University asilandanga sikolo kuphela imandla ngalikho lina lapho khona yekela ukumango okulandileyo kuphela hlanganisa lebhana lezulu phakamisa ibhana lezulu uDaniel ngezinye indlela uthi yena hayi bantu hayi Ashipenezi bakithi sithunjiwe ye kodwa thina silomahluko sivele sithunjwa sinjalo kasithanga kukubata sizophakamisa ibhana lesu angetshela uNebukadneza asiphithuba siyakhuluma lomdala wezizulu God omnipresent God omniscient God omnipotent Chigaramathongo mathandanora wena Nebukadneza wawumazi waziwa yithi nguye sizomveza ngiqhatha nje okhango kangilandanga mbiza lemdala ngizoveza lo Kristu sidinga amaKristu abazathi lapho abakhona bangalaleli one side babe besebenza bephakamisa izulu emendweni endele khona yendlu phakamisa izulu elojeni lapho loja khona loju phakamisa izulu iBhayibhili ithi wathi sinike ithuba iBhayibhili ithi basebengena ku-all night hayi bandla ngalikho bangena ku-all night abafana khangela phela ngathi wabona ukuthi into zokukholwa zidinga udinga ithimu elomoya sesadlula isikhathi sabadlali bamabherial nabamaklab nabamachukela nabanavishi baphelele emalini namabhukelo wabhalayo lawo andedinga abangani othi zingabhedi WhatsApp ukuthi asingeneni ku-all night asike abahlala beredi ukuthi ivini sebephebelele bebheka irice nechicken ne7 colors ubacela ukuthi bangani bami usasakazibophe asifasteni asathatha ukudla afake efrijini yibo abangani phela usuwadinga ngathesi abangani abazakuma lawe ezikhathini kuthi abafana bakhe bangena ku-all night xa bengena ku-all night ibandla ngalikho bakithi ibandla ngalikho latambama iBhayibhili ithi yona kwasekuvezelwa imfihlakalo kuDaniel usahoho ekuseni uthi evuka
lokhu siyakuchazisa kusasa ngifuna ukubuye eqala siyakuchazisa kusasa uDaniel uthe vuka wathi Ashpenez ngisa kupresident hayi bandla likho lithi dise kuna baba president thina wathawula zokudenga even isinjalo sithunjiwe even isinjalo singanasikolo singahambela lesikolo president liyakwazi ukuthi mina ngihlala ngikholwa ukuthi into zokukholwa azilandaba lesikolo mina phambi khonapha ngifuna ukuthi ngitshela lingahleki ngifuna ukudlula kikho amfundanga ngaphuma le2 English futhi English kuphela athi njumela kwenye indawo athi misisinyatha ngokwathi abantu njumela kibo abantu ngodokotela abantu indaba lezi kazila theology lezi kasila ukuthi uvela ngapho uke wayeZambia uke waya ngaphi wacupha lokhu la lokhu uThixo sekuzimisele ukumsebenzela uyafaka ilizwi engqondweni athi mntana mivile ungalasikolo hambe phakule abantu abangasindiswe asondaba yesikolo le lo grade 7 uyasetshenziswa uDaniel ngayivezela imfihlakalo awu minister of health babekhona on minister of education babekhona on minister of transport babekhona on minister of babekhona belenyembe zabo umahluko babengela moya uDaniel ongafundanga ethunjiwe wakuma phambi kwaNebukadneza wathi phila phakathi enkosi uthe ulele hayi bandla kalikho balita uthi sicheleze ngethisa kusasa uDaniel abesekhasa isiphupho sakhe khasa kusasa ngayikhasa isiphupho elesithombe othi idlulekilo nje for the sake ukuthi siqede masinyane abesekhasa isithombe athi inkosi verse 29 yengiyithandayo ithi wena uthe ulele embhedeni wakho inkosi ayivakatshela abalahle kumbhede Alizwa inkosi ivakatshela kuphela abakowawo funde kulala embhedeni wakho awufuni izulu likuvakatshela awufuni izulu lixoxe nawe ungalahleki ibandla kodwa ngalikho bakithi ungaphambanisi phela umbheda ukuze inkosi ikothi ungadlulwa nguNebukadneza ehidden king okwazi umbheda wakhe wena ulilunga lebandla ukhonza every Saturday ulahle kumbheda Bible lithi uDaniel ngayiqalisa uthi inkosi uthe ulele embhedeni wakho waphupha isithombe esikhulu siyakhuluma ngaso kusasa ikhanda golide silver brass iron and clay siyakhuluma ngakho kusasa iBhayibheli lisithi ngayiqeda uNebukadneza ukuphupha iphupho leli ngayiqeda ukuliphupha uDaniel abese uyawathi uDaniel ukuthi wathi echasisa iphupho leli uNebukadneza kwathi hawu yes into futhi into uyazwela mfana wena hayi bandla kalikho bantu kanti mfana wena sure qiniso sibili kanti ngilidelela nginje vela lithumba line knowledge hayi kalikho nina amen ehleze esihlalweni o ministry of so and so bekhona phetsele dawe kukhona ayela kuthi lezicathulo ezingane alizwana ayela kuthi ngwani yesiba akula kuthi lamathuphi samanga ulegqoko sakho si1 umoya uyahlala kuthi yahlala yeke nabalezicathulo bagade abanengwani esosiba batshintshanise echethi babe lama-pulling sauce lokhu lesikhethe si1 umoya uyahlala yeke ukuhluthwa ngabantu abathi lola ile bhashi lakhe even ili1 umoya uyahlala Bible lithi uDaniel kuthiwa ngaqeda ukuchasisela uNebukadneza sizakhuluma ngayo kusasa uNebukadneza uthatha wafana kathi indaba engathi ukhuluma indaba ezimangalisayo kathi unafana kathi kathi ukuhamba njani into yikho kanye isithombe salo sisikhulu sigadana izandla ikhanda leli golide silver brass iron and clay endeshuwa qiniso kwabonakala ilitshe lahlethunwa isandla singabonanga ngumuntu ilitshe landadilisa isithombe ligalisele ezinyaweni kwadilika isithombe enduqinise ngayiqeda uDaniel ukuchasisa ukuthi uNebukadneza wathi mbongo obuso phansi wathi makabonge amen uNkulunkulu wakho Daniel mari ngavakukhomorere chikomana nyamkumbura unganyambora upresident esithi achikomana iwe mari ngakuitire nyasha iBP yamisiyehlile usungehlisa iBP muzwa mntana kasi ngene emphakathini siyehlisa yena amaBP abantu
Mbethe siwakhweza. Uthi wasesithi uNebukadneza sengupromoter. Alinjalo. Okwenza uDaniel apromote nguNebukadneza straight. Ungena mavoti. Kala sithupha seBabylon. Kala birth certificate yeBabylon. Kala passport yeBabylon. Kakudingeka ivoti ngoba kala lutho. uNebukadneza umfaka straight. Abesithi Daniel yapromota uzahlala egedini. Lizwana. Nxa wawuthi uhlala egedini yinkosi, wawuyingcenye yenhliziyo yenkosi. Ngani? Ngoba igedi yile lalithetha amacala amancane. Yilo uAbsalom umntana kaDavida ahlala kilo. Esevukela uyise ababebuya lamacala babefika bethi salibonani uAbsalom abesesithi salibonani mama ngayinceda ngani? Mina ngifelwe uhantu ungithathela inkomo zonke wangithathela lendlu asisela lutho labantu bami. Absalom abesesithi ukuthi angiso president. Ngabe kade ngingupresident indaba yakho bengiyayilungisa lula. Manje ukuthi ubaba usemdala. Alizwana. Okwenza uAbsalom again abantu abaningi yigedi. So uDaniel inkosi imfeva ngomphefumulo wakhe. Ibisimfake egedini. Bangaka abantu abasifake egedini sabadisappoint. Wena wathatha indoda yomngane wakho best friend. Ekufake egedini akelizwana abantu. Umngane wakho akufake egedini. Wakuxoxela indaba zomuzi wakhe. Wakuxoxela lama weakness akhe lomkakhe. Wadlisa ithimu segedini. Ikampani yakufake egedini. Alingizwana nina. Watshontsha imali zekhampani. Wayakha indlu wena ufakwe egedini. Ayibandla. Imuli yakufaka egedini ayibandla kalikho ntambama bakithi. Imuli yakuthemba yakufaka egedini. Wenzani? Banengi abantu abathenjiwe abafakwe emagedini. Badlisa amathimu. Even abantu abatsha bayathanda lena nabantu. Umngane wakho kufaka egedini. Akutshele ama-secret boyfriend sizothi ngosu uchata naye. Mina ngiyakhuza ntambama. Ngiyakhuza ngegama lenkosi uJesu. uNebukadneza ntambama ukuthembe ngomphefumulo wakhe. Bangaka bakufake egedini wababulala bala. Mnengasikhawe. Ngiyakhuleka ntambama navala inkonzo. Sayiqedisa kusasa. Ngilomthandazo. Ukuthi inkosi ngicela ungiphathise empilweni yokukhona. Kulabantu ebadisappointile ababengithembile. Ababengibona ngiright egedini. Bathi ngadlisa ithimu. Nebukadneza xa imfaka uDaniel egedini, iBhayibheli lithi uDaniel wayethembekile. Likhona manje? Daniel wayenjani bantu? Thembekile uDaniel. Wacela wathi Nebukadneza ungamfaki ngegedini angikho ngedwa ngile team engihamba layo. Ngilo Shadrach, ngilo Meshach, ngilo Abednego. Ngicela lokufaka estate house wasondeze eduze. Ngani? Ngoba zingambhedela ngidinga ibalance. Ufuna ukukhuleka ntambama. Labathi inkosi ngicela umphathise empilweni yokholo. Ngicela ukuthi lapho engiba khona wethu ngisekhampanini ngingadli imali yekhampani kuphela. Ngicela ukuphakamisa umreza wezulu. Njengabo Daniel ngingathi sengisuthi lapho engikhona ngikhohle ukuthi ngumishini. ODaniel eBabylon abakhohlwanga bathi silapha nje Nebukadneza sizokutshela ngoJesu ophila. Abanye abantu singafika ezindaweni siyacatsha singazizwa sikhala abantu
uzwe umuntu esefika emendweni kathi ngana usangena echurch hayi ukuthi lapha engendele khona ngathi ngifika vele ngathola ukuthi bonke kabangena ichurch engiyingenayo udlisa ithimi yezulu hambe ephakamisa ibhala lezulu umlimi ukubeke ngabomo ukuyasebenzela imuli yakongwenya ukuyasebenzela imuli yakomoya lothi ukuthi utshontshe ithukela lamahlamvu ukuyaphakamisa ibhala lezulu ngangumthandazo wakho phaka Jesu wo zongamngelo ngenze iphelele ngibe ngoba kwimpela boze 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 Suke siphila kizo umlimi kasicedise bakithi siphakamisa ibhana lezo lapho khona ngawukongabomo hayi limi kubeke ngabomo ukuthi ungakhohlwa ukuthi kumele utshela abantu ukuthi there is a God who is in heaven. Wherever God has planted you, heaven is counting on you. Izulu liyakubala ukuthi silomuntu lapha ozasimela. Ngiyakwazi bese sikhohliwe abaningi sameni seqalisa ukuthi is a God of second chances. Sikhona bazalwane yekela ukuyancedisana nabatshontshe ekhampanini. Yekela ukuyancedisana nabayenza okubi wena hambe ephakamisa ibhala ungaluzi focus. Likhona abantu esikolo khona ngale secondary ungaluzi focus. E-university ungaluzi focus. Ekhampanini ungaluzi focus. Emsikeni ungaluzi focus. Limkalenzele kahle. Ngiyalikhulekela sho ukuthi umlimi kasiphathe sesonke. Siyephakamisa umreza wezulu. Xa kulo muntu okutruste ngempilo yakhe wakufaka egedi thembeka. Thembeka emhlabeni. Akwenza ukuthi uthembe kusezulwini, usehlule ukuthembeka khona. Ulimi kasenzele kahle. Phakathi kwethu kulabanye kade sibabiza phakathi kweviki benikela impilo zabo kuJesu. Bakhona yini intambama? Akade bephakamisa izandla ngifuna ukukhuleka labo. Every day size siyeqeda siyabe sikhuleka sonke. Babuyile yini namuhla? Sihlabelela baba ndimanje. Babuyile yini namuhla? Babuyile yini? Sabo inkosi libusisa. Babuyile yini namuhla? Ngiyababona lapha izandla. Lapha izandla kulo bakubusisa. Bese kuthi ama ushers isincedise siyekhuleka ngathi. Isincedise mama lapha. Inkosi kwenzele kanti. Xa ikhona nayo isethekeli ofuna ukubajoyina abaphakamisa izandla benikela impilo zabo kuJesu. Inkosi lenzele kanti omnothi ngisethekeli ngiye namhla. Nami ngicela ukuthi umlimi angenzele umusa. Xa umlimi efakaza indaba lezi ngicela nami ukufakaza. Ngakhona kokuncane ngilapha. Phakamisa izandla abantwana bonke abaphakamisa izandla phuma ingane ngale lethola umthandazo. Xa bekhona laba lezethekeli labantu abadala balapha. Raise up your hands nanti ithuba lokusindiswa komuntu. Ungabi lendaba loseceleni kwakho. Raise up your hands. Yasa besinye isandla emuva ngicela ngale. Phakamisa kakhulu olusemuva siyabona sebemthethe. Khona umuntu oseceleni kwakho wathi mphelekezela imakubusise. Imakubusise cela nimpelekezele. Phelekezela seceleni kwakho. Doso seceleni kwakho wathi mphelekezele. Doso seceleni kwakho wathi mphelekezele. Libebusisa abantu. Siyabonga ukuthi bakwenzela. Imakubusise. Khona yena omunye othi hayi mina bengimusile. Kwenzele kahle. Ona omunye ntambama othi mina ngifuna ukuphakamisa umreza wezulu. Omunye othi ngililunga lebandla. Bathi hayi ukukholwa kwami ngana kuqedakala kuqaqwe. Ngicela ukuthi effort le ikhona inikele kuthi impilo yami kuJesu. Uyavunyelwa. Akunamuntu ozakubuza ukuthi kungani unikele impilo yakho. Nawe la izapho wethu. Awukhona othi ngililunga lebandla. Omunye jayina ngaphathizwa ngimncane. Indaba lezi ngangana ngisiqedisisi kuhle. Kodwa ngicela iveli ekodile. Unikele impilo yakho kuJesu. Lima kwenzele kahle. Uyabona nawe. Lima lenzele kahle. Khona yini omuntu?
Nkosi wenzele kahle. Phela ningambele lo mama, cela lithathe umama liphumela. Khona yena omunye ntamba. Umlimi yasifisa abantu ebhekeni khona. Yabo umlimi akubuzisa, umlimi alenzele kahle. Umlimi alenza akulanda ukuthi lilunga lebandla. Akulanda ukuthi lilunga lebandla. Ukhona yini? Kodwa mina ngiyakhonza sibili but hayi manje. Ungani into le angiyi-understand kuhle. Cela ukuqalisa ukuthi. Lokho emphakathi wakho kudinga ngiqalise ukuthi. Khona yini ntamba? Nkosi kwenzele kahle. Siyabonga mhlabelisi. Ngiyakwazi ukuthi kungani, ngiyakwazi abanye bangamangala wayengibiza ikholo yamalungu ebandla. Ungafunda i-evangelism. Uyakutshela ukuthi umlimi uyamukela abanye abantu abaqalisa kuhle. Ngani ngoba ekuhambeni ekukholweni la. Abantu balento abazenzayo kwesinye isikhathi ezixabana nomlimi. Ahlale guilty. Ngiyangizwa. Lapha khona uyadla, uyalala, uyavuka, uguilty. Udinga manje ukuthi aqalise kutsha impilo yakhe. Yibe ngikhuluma ngapha. Abanye ngabasitshela ukuthi hayi mina into leyi mina ngubhabhathizwa ngimncane angiqedisisanga ngicela ukuqalisa. That's why libona ngisenza amakola ayi2. Amalungu ebandla labafike ngokuqala. So sizacimeza sonke ingakakhuleki. Asicimezeni sonke ingakakhuleki. Ukhona setheketi. Nkosi kubusisi ngasanisandla. Ngicela ukuphume lesandla uye ngale ulandela abanye. Nkosi kwenzele kahle mama. Khona lunga lebandla. Ukhona sethekeli. Akulanto obuza omunye ukuthi kanti wena sakhonza la iminyaka yonke leyo usuqalisa kutsha wenzeni. Akulo lelungelo lelo. Elokubuza umuntu. Wena lo mlimi wakho liyazana lapha elungisa khona. Umuntu omutsha lo mlimi liyazana lapha elungisa khona. Ukhona yini intamba? Sethekeli ukhona lunga lebandla. Osizwayo ukuthi anina lo icilo ngolingakhala. I doubt ukusindiswa kwakho. I doubt. Kulo kuvuma izono. Liyangizwa bazalwane. Kulo kuvuma izono uzwe sibili ukuthi hayi umlimi ungixolele. Kulo kunye okuzwayo ukuthi hayi mina okwami lokho. I need a restart. Raise up your head. Awukholwe njalo phakamisa isandla. Zabiza nsuku zonke. Phakamisa isandla. Sethekeli lunga lebandla. Nkosi kwenzele kahle. Ngicela liphungeliye ngaleliye bajoyini. Ime mvula amehlo ibandla licimezile phendlile. Phendlile lapho kuyibajoyina naye. Siyabonga mfowethu. Siyabonga lapha. Umlimi uyasindisa abantu liyakwazi. Ibandla kuphela lisemthandazweni. Ukuthi umlimi akhulule abantu. Omunye ugogo lapha engangikhonza khona wayele 82 years. Sathi sesibhabhathiza abantu wabuya wathi la ifuna ukubhabhathiza. Abantu bathi gogo ule 82 years ukhonza wathi hayi sengiqedile so. Ngithe mfakani emanzini. Ngoba umuntu uyazazi indaba zakhe. Uyafisa ukuthi umlimi aqalise kutsha. Ngafuni kufele izindaba ezinzima. Ukhona yini semkhuleka? Xa ukhona phambi sesandla. Xa ukhona phambi sesandla. Xa ukhona lungeli dala, xa ukhona sethekeli, phambi sesandla semkhuleka. Ungabona ungezwe umoya kamlimi ekhuluma lawe even ngikhuleka. Phuma khona lapho ejoyina abanye ngani. Baba ingcwele ohlala ekhaya ezulwini. ODaniel bamele izulu eBhabhiloni. Phakathi kwenziki yesono esasihamba ngenyawo. Mlimi usincede lathi. Akulazabe sizaliletha siphakathi kwaplanet Earth. Sincede siyephakamisa amabhane ezulu lapho esitshona khona. Abanye sitshona emabheleni, abanye sitshona emarket, abanye sitshona emakhampanini, sitshona ezibhedlela, abanye sisemsikeni, abanye sihlala esindlini. Siyasebenza lapho esikhona. Akusikhumbuzo ukuphakamisa umreza wezulu. Babo sezulwini intambama bese sikhohliwe. Bese sibone ngani siqhathiwe kuphela. Bese sibone ngani sendile kuphela. Bese sibone ngani silama business kuphela. Kanti abantu nxa bengena bephuma sigudlana labo siphakamisa ibhana lezulu. Sabonga mlimi sinika amandla kanjalo. Sivuse kuthongweni. Ngiyakhuleka ntambama. Banengi abasifake emagedini Jesu sadlisa ithimba. Bayakhala abanyinyembezi kuzobe namhla basibambisa imali zeklabhu sadla sathaya savala sifakwe emagedini. Wantshela imfihlo yomkakhe ngahle ngathatha i-opportunity abanye bathatha abadoda abangani babo befakwe emagedini.
Jesu sihawukile. Manengi amagede esiwadisappointileyo. Amakhiwa asithembe emakhampanini. Saba yithi esitshontsha ukudlula bonke. Sifakwe emagedini amlingo. Nxa suka lapha sicela ukuphendula. Sicela ukuyaguquka, sicela usiphathise, sithembakala. Abangani bethu, ama-best friend, basithathela ama-boyfriend, batshada labo Doremido, white wedding, batshadele phela ndaba, batshadele emakhokhoba, sasala sishwabile. Sibafake emagedini. Sincede emlimi. Hamba lathi usiphelekezele, sinike ithemba, sinike ukuthembeka, sinike ukuvuseleleka. Thandaza ukukholwa ntambama, ngameni kaJesu ongehlulekiyo. Mali yakhuleka, amen. Siyabonga, sihlaleni phansi. Inkosi lenzele kahle, inkosi libusise. Sibe nokulala okuhle, inkosi ibusise ukufunda kwelizwi lakhe, amen. Siyabonga abantwana benkosi, asihambeni-ke siyelala, limasigcine asilethe njalo, singakhohlwa ukuthi kusasa kule witnessing team, wonke umuntu is a witnessing team. Uyasihlangane lapha ngo-9, ibhode tshela abantu ngoJesu ukuthi babuye baze ngena kwena indawo basindiswe. Kanti-ke kule thandazo owenziwa kugogo kumamsipho, asibeni khona ukuze siphathiseke. Asihambeni kuhle umuntu babe la, siyabonga. Akula sibizesa lakiso ngaphandle sonelesi. So sinaphuma ukushaya ichaphu, siyabonga indima kube uthi naye.